Mame fa Mpaninsem mo Tepa ewo ahafo region na bisuafo kroba akwa ye fe na Anyinasu Oduom hene Nketia enne metete kire se omamu ni nyina bola omutu sabi enwura to guo no Oduom hene waton nua bola ni ye hwe bola na bola ni bola ni ana da anu sine suwon ada anu sine suwon ni ti bola na ye kan wasem na maka ni opposite can say asoliwe deeper life eti akono eti na muti mo hwe na de yakwaso yi eye mo fe na ode wuti krom ba bia beto fie agu awo ton sebi uba ya kunya no japade nyina ya wodia baburu bia no mako na so de ye kro ni dia no so a so hwe na obo omo na okra yie no so no eno so beton afa di oho nananom sebi president Mpaninsem medi ani mani na namo nti no mabi won nananom mu hwe ni ye nananom binu mu a mo mpese oman no bekoso no nyesa maburu ni statistics omo ti atua entra ha na mo bo omo de ene de to say they want to about boss on so. They say NPP never again. Komfo no NPP ni. Komfo no NPP ni. Otumfuo ya pure NPP. Wasi ono no for sika na ye de NPP. O de montana ona Mpaninsem fun. Nti NPP no e ya Asantehene busu ejapade o. Asante omo busu ejapade ni NPP. Wo buru ni wa NPP atan wani ase. They say NPP never again. Bunu ha say never. Me baba yi na no ni ya no ne etiawa hwe mpani aka asem bi se dambo ye sha se frifie abrantie no ne dambo no me betro ba bia o sha se frifie ye ntie wiemra se ne ingana she Ghana trewana meto free doma hey fat can you me say se ne England o man she Ghana trewana meto freedom so man she Ghana na uto freedom ha me so man she Ghana trewana meto freedom trewana ana se ya wene trewana mimi England ni o ya wene trewana o ma 30 cedis afi mo hu se akwa no psychologically wa bodam since 1957 na Ghana nye fa hodie na Dr. Kwame Nkrumah Osajefo no ye Ghana prime minister first prime minister ebaye me pato ehinfa ana hu so Osajefo okoka se obiri Komfo Anokye amanye kuonie me pato mo de mo ngogo first na nimdie ni wo se nimdie oho ya research when was the last time wa ye hu Komfo Anokye so okuta bodua ejina Ghana ballot paper so Every 1992, I be mu say ye to aba. Na efie na ebia na ye omamu mpanifo no. NPP executive booklet bay ana obiri Komfo Anokye ni din ewo mu. So contest for president and as member of parliament. And decided to entry Sakramai epia bontin be di Achiaa mi atemu a think of it ye etini nsemu na waka nyina no mayi na no awio so obi anyina no a jen ye bebua no na de ni wura na kasa krati bedwoma no wati moto mahia mama ba pesro oh hene no utin moto mahia hwe a bon time the Ghana Police Service say ohina ya gazette no ana so ombo no ban enye Farouk ya Sarmodua Randolph dabi onsuaye ya gazette no aban ni nimu no they take Ghana Police Service. Once a person is gazetted, we also have the right to recognize the person, but we don't go and follow somebody who is not gazetted. No, we're not a gazetted chief or whatever it is. So I will not sit down for you, the non-gazetted person, to intimidate or to harass him. So I went to court yesterday and got the order to restrain him. Mpaninsem TV. I'm just for some no ka say Tepa Anyinasu
Oman ne baller baby oman ne to baller to go no enti e ba ne se Oduom hene minim so da so ti akonya so biem se ya tu no enei wa ton oman no baby ya to baller to go am obi di si ne dan se ne mu nsem sitie we mu komo nyina e de bro na minim na do ma hene ne bloggers no aya no mo be video aya no mo di wi tofe ana so omo toto ansa no maba eti wafu omo ye papa omunim de omo ka de se obiri Komfo Anokye oya NPP ni rade azafo me de won komo e de bro na some no ka say so Sarmodua the Ghana Police Service ababonte say yen gazette no timie yen gazette no eti omu timi ni na ti na mom de ya gazette no so omo bo no ho ban say de mra ne ka no mra ye mra awusia memo ahwe bi no atibi we eya ni yare enye yafunu yare enye ade ekeka we de we de ni na ehwe ne de aso atie de hu sese mi na mi twa ntro a ebehu se nya mi na mi twa ntro nso a ebehu amfa sida ne bi fa nkoma ayakwa hemfie kente na accessories na du kuima oni na dotin ma mo se nei oyo hene oya brempon oya dehye na okwadwabo ase okodwuma de titu bi aso hia ntoma hia afade a so mfara bia oba brema UGC DVL opposite wona o se ope na adu nkuhima anase ope ayakwa hemfie se ye chachaw eye sipim eye asesedwa eye ate eye ntoma de ben na wope e man gratitude na anma hemafo ntwase mbenya ne se bocho muso amokwa ware nso mofo mani nkire o esan se ye woni mapa e de esom papa abusuan Lico Rental Services ese nei wanya yie na ohaw bi abafie untimi enya yie ni mani ndimu uhi obi obekire oni mama obi obekasa de ama wo yie na samso Lico Rental Services na abusafo eni Lico medi nkomo obesese oni mama na ma obema okasafo bema MC papa na no awo na no atoni mama mre ni amane o ma nkonya amane wo yie na se na nso wo yie no atimi emu ayedu abusuan okobrema UGC DVL kwan na so osani faso tra DVL office na new stores na exist wo ho no ho ana Lico Rental Services wo sanso na nei wasi dan na wie asori dan wasi wie office no ba cho warehouse no uhia se the electricals be famu amso Sly Electricals and ebuawo Sly Electricals nei furniture na so the electrical installation the fault the installment the bibia electrical ho bia no so furniture Sly Electrical 0245158733 yeah ene kasa eba center say yare na dokro wache o how bi te so amane bi da so na wakoa enko a mepacho nei how no to betwa ni nyina ne se wodi wani kire kasa eba center atosu fe ya Pentecost Junction ana do wani kire oba ama doctor sa yare ne hu fam ne hu na fam o tenete na so anya o yare sa na bibia atimi aye kamatiba na doctor ahwew na asumdwemra na ho ntom na fetimi ekokodi ujuma se de se na ese efata abusia station agency se nei dwedi ahodo bia wodi bia enha ho se fie ma obuon mukra na France onso mukra no chenso kra na ene chibua pa ebebu no adidi ateme bedu nya asem ketwa mesro etu atwa station ase frɛ no obema onipa dom a ebesom wo asomoso mpama serve kama de ama de chenso de watch drinks de o ma akwaba de orders ni nyina station obi a ode baba besom wo na bibia atimi aye kama bomode a na fa studio line no na ye push numbers ni nyina enfama na nso nye waso nje na odwumade ni ntimi nya kama abuja straight away mami ko na me ni woni nkomo efa enensem a edapono so amede baba besom wo aka cho sa Mpaninsem TV ye de foforo kraba oba Panin TV ayeguso ye nhyehyeye to dey subscribe subscribe kaka the production ni na beba na so otimi nya waso nje na bibia atimi aye kama oba Panin TV o subscribe ya na o comment no wa share di amaye na obi so anya bi ni nyina ya amama ni amane ye boa amasante etime fa no to ma perfect ye boa ama nanano mahema afo ema panifo ema ewofie aware enom dwumadie no etime agina brane abuza me komanim na me komanim ekoma me de bro no tie miye enye me manum na me de bia me ka kiro papa so pa nwoma so enye nanum na ndo ne mo ni yie mu ntia nye de bia da adwene pene so ohuja so enye de bia da ebe pene se
o ensem bi kwaso ne de abeto titafidin so bare ensem bi hono ma kwaso ne ya meka ho asem a yen ya sede yese ye ka ho asem na mpanifu a ye ka bi ewomu mpanifu a etimi etufuo eka nsem pade kire ne manfo no ehweboa na asomdue ba ezafo mame fo mani nhye mu Tepa ewo ahafo region na bizafo kroba akwa ye fe na Anyinasu eho Chidiom hene Ntia enne metete ene mfoni eda so kire se omamu ni nyina bola omutu sabi enwura to guo no Chidiom hene waton Chidiom hene atom dia metie no me bomadi anse me sabeka Chidiom hene ma ya ase emabunu no entre ha bi kukokoso ase ya dia anse sabeka na Chidiom hene ni ya busa no se apani apani nuane ampa dia mabunu no dia soma ye no ampa se Chidiom hene ana aton ball anu a obidi si ni dan na de ewomu kura efimu ba ne se emabunu ne se ombusa na Chidiom hene wo se kroru a Anyinasu hene ne se wontom asefem areho how ya tete to the sense be bia oman ne beto efia to aguo no ya ton ho na mpato mo ton no nya replacement de mutwa ba bi se ehọ na kro mu ni nyina nkoto ombola ntumu de se mo ga bi ya na nanu madaro ma mo konsa amra biem o obona ni de mu a mo konsa amra biem esanse ebra ya duro no me makase yen ntina ho ma mo nya nyoma bia se bi mpradua anso ani fa nya yen se ye mehwe che ne yetimi nya sa adwuma no panisi de wawo nim kata ato una wo kwa kobusa wo kwa koyi wasema no etise ko ba se mo de nyoma bia beja yen na mo de akwa se femzafo hwebi Minia bola ni ye hwe bola na bola ni bola ni ana da anu sine suwo no ada anu sine suwo no ni ti bola na ye kan wasem na maka kan ni opposite can say asoliwe deeper life enti akono nananum binum a oya panima o se oya brempon o se oya manhine o muhwe din ma ba bia ebetimi akora efi agu no muhwe mama panima afo ton anase wonu medi machi ton enti eye mpacho se busa na mebisa o eye ababua ye se kwa de mabunu so amkoka o mo de sisi adum ni adan baby amode sisi nyina megusu wurawuram me maka to se asem bi wonum na mini dance anase mini masem no nyina so bi a me meka bi the holy spirit kwaya ahemfo binum a ewa Asantehene fa so no yen emabunu no yen nyi ho with all due respect nanano mani diem no obuomu a okokape ne de si adum ni adan ene abrante ba ko wo Tepa Anyinasu o se friend Steven wono na frɛ me na odi information ni na ema me se kwaya nananom de o mo fa so okromoni o mo mpɛ ne saa ete nananom mo ti mo hwɛ na de yakwaso yi eye mo fɛ na odi o ti krom ba bi e beto fie agu a wo ton se bi uba ya kunya no japade nyina ya wo dia baburu bia no meko hu na so de ye kro ni dia no so a so hwɛ na wo bo mo na ho kra yie no so no eno so beto ho fa di oho nananom se bi president Mpaninsem medi ani mani nanamo nti no mabi won ma nananom mu hwe ni ye nananom binum a mo mpese oman no bekoso no nyese amabru ni statiso mo ti atua entra ha na mo bo mo no de ene de eye ti se de wato ababo so ata so babunu bi ho no ma wono ni nanamo ja no ode aba o nananom ekọ ni binum mo ja no ode aba nti de obaye no empusu no ti nananom no mabi won ma nananom binum hwe ni ye minim da
obiri Komfo Anokye ebeye NPP ni menim ade se awukugwafo ene agunafo ka bom ema ehunu se ampa obiafo umientie do mahene blogger no ewia demo ka meka akire no Komfo Anokye no ya MPP ni me ye frema hikro president me kama asem na betena wono na akofa me video na abaye se wo ya analysis afa me ho na okeka nsem a yenim na odidi matama me hu se wo useless. You have nothing to do and you have nothing to offer. Me kwatena se kwa ya me research na me be Mpaninsem ho keka nsem ma masa yenum binu you are thinking about future enti ye kasa ye be se ye be ko deep mo be se mo mpushie na ye nwura mu dia e be gemo nsa e be ta. They say NPP never again. Komfo Anokye no MPP ni. Komfo Anokye no MPP ni. Otumfuo ya pure MPP. Wasi ono ne wo for sika na ye de ti MPP. O de montana ona Mpaninsem fun. Nti MPP no e ya Asantehene busu ejapade o. Asante omo busu ejapade ni MPP. Wo buru ni wa MPP atan wani ase. They say MPP never again. Bunu ha say never. Me baba yi na no ni ya no ne etiawa ni ya no etiawa hwe mpani aka asem bi se dambo ye sha se frifie abrante no ne dambo no me betro ba bia o sha se frifie ntie wiemra se ne ingana she Ghana trewana beto free doma Hey, what? Can you be? me say send England o man she Ghana trewana beto freedom. So man she Ghana na utu freedom ha. Me so man she Ghana trewana beto freedom. Mutokia kra ha ni niam na kia. Yes say na boy. Chegu ba bi wa. Nti bi so bi antie bi wa. Tale trewana. Ma be show. Ana say ya wene trewana. Me England ni on ti ya wene trewana. Mam 30 cedis. Afi mo hu say akwa no psychologically wabodam. Once psychologically akwa no wabodam. Omo fe na inco president na adwen enye adwuma onye papa na me fa nto sa kwan no so onye papa the time because onye papa ne say nanka obi awo se wadwen ye adwuma o man kra no obi awo ne opinion obi awo na kwan fa so a o kire na adwen ana obi awo agudie mbabia na koma wo na emom se me man se bi a practice na enye se den kra no a me man ko agokansie kasese ya me di gidie ni akoma pa betachi izan se ni friend se bi president akra wani da so se da bi da bi obeto ahwehwe temiye ni friend o wani da so se bi president da bi da bi obeto ahwehwe akobi ase bi nani abode ana nani afra de wodi ahwehwe eye dey enso wa wehemu se dachi bi no nani beti ti se me man kwa agokansi a meta me man achi na wo ka se wo man kwa agokansi no on tai na ti na wo wi abeka man ni mu asem a eye aman na mamre na man na bakosem a take of it yankuri ure me nka hwe yafe yanku yachi o okay na memra the first video ni so Otumfuo every 1992 a ebiemu say eto aba na efie na ebia na yayi omamu mpanifo no NPP executive booklet bay ana obiri Komfo Anokye ni din ewomu mame ko achikura de 92 dem wani mu mame ko bachi since 1957 na Ghana nye fa hodie na Dr. Kwame Nkrumah Osajefo no e Ghana prime minister first prime minister e bai me pato ehefa ana hu so Osajefo okoka se obiri Komfo Anokye amanye kuonie me pato mo de mo ngogo first na nimdie ni wo se nimdie ho ya research. When was the last time you who Komfo Anokye so okuta bodua
ejina Ghana ballot paper so contest for president and as member of parliament. Every month say nipa bi on ma e because of man attention and decided to ntwe we sakraman e pia bontin be di Achiaa me atemu a think of it yey etini nsem na waka nyina no mayina no awie o mayina no awie so obi anyina no a yen ye bebua no na de ni wura na kasa kra tibe dwoma no watini matu mahua mama ba yesro oh hene no utini matu mahua ahwe a bon time oh eti no wonder say when we di na chi nyina mama ba ahikwe president no Karim citizen name them omo from the so called Bonochyempem for no ahụ so no mu di Achiaa me atemu no ye musa omo say ayem bia omu rasuban ni bi ale wo mu anazo omo de no eye se bi praduasa yare na aba omu tirim ena omu ntimi nsa omo aye ne nsa omo yare tiawa. We are not here to insult, we are not here to destroy anyone's image, but we are here to tell the truth. Nothing but the truth. The whole issue is Komfo we na o madwen say the Achiaa me baby ye nimonyam bia mepe kwambani bi so ada aju gogo lie ada ya agenda propaganda ada say Achiaa me dwumadie ensi aga tom na broni kwat mi benefita wonu kwa wat mi afa Achiaa me atofom na how much more wo kwa mi tua kwa ko disika ankosi aga odane ne hu Judas eto Asantehene ensi aga eti wo wasem na bekọ hin enko ba bia utom o te ko manase enko ba bia eti mo de mo hyehyɛ mo mpake mo mparedi na mo famra mo awonsam na be reply mo gradually ebe yima free therefore Debra police service atwa ne tia asirani bi koma Asantehene UK TV ejabo on this video to abonten ana mesaka bi according to Asantehene UK TV the Ghana police service say ohina ya gazette no ana oso mo bono ho ban enye Farouk ya Sarmodua round off dabi onsuaye ya gazette no aban ni nimu no they take Ghana police service. Once a person is gazetted, we also have the right to recognize the person. But we don't go and follow somebody who is not gazetted. No. We're not a gazetted chief or whatever it is. So I will not sit down for you, the non-gazetted person, to intimidate or to harass him. So I went to court yesterday and got the order to restrain him. And come on, what you know? Asemi Otiawa, the election in Saka. The last time because say Chief Justice, the secretary son and SS Tenase. Ama you say ampa. Na so be secretary sign letter. Me ba topi wana man say to me no. Secretary be de pe e de letter bi aba bonten. Wa bra ono kasa na oye main boss no. Ono wani mu bi ana wan kai bi. Aya mu ko school aya mu sua de yi. Na ya ko school procreate me e ken kan ti ase. Na mu ko school adu akire. Yey. Samosi ye yan ko school. Ya create me ken kan ti ase. Na mu amako school adu akire nzu mutimi ken kan ti ase dia. E na say kani mu nyina gina faako. We gina one skill. We gina one umbrella ase. Sa se school no kra one man fa so amfa mamu amunim ken kan. Abujafo. Chief Justice Debra say Sarmodua the edi na asano ha na endi no eno am so mo nti ase o mo ye gogo line no na agenda ma hyehyɛ nyina da ye da yanim mo de mo pa me se mo hye dem emmopo enwene wedire ba beto yanim omo plans o mo ye eno mo hyehyɛ mo ye ne se omo hye da pa nkrofuko bi a na unim nyanza Asante o na Asante no wo ye no na abosu mo yi otu amawo so also the Asante ni be twitwiri fom a gradually na abosu na epia do abeto amnanim o pia ba eti wo hyehyɛ no ne ye Imam wo hyehyɛ ne ye Imam to ne ba ho so no na nim guase no aka wa wie o da ze amo plans nyina ne se omo ade omo ankrofo
with different uniforms. No matter Asantehene tari any be. And that's what my t-shirt for say Asantehene youth. No one youth am come Asantehene any more. Boys so many a day a voice of funny any more biada. Captain in a man any more. Penny for bomb which you don't see any more. See there's no way say one baba ye be yiri somebody ya na there be ade na ye mra na ye be ka. Asantehene ansa na ye nim die tie se ye fa bra na ye adwuma. Emra na nya adwuma Achiaa mi tumi be ye adwuma. Achiaa mi tumi ni ye adwuma wie ye no. Ana mra no so apia. Aja se ti ye nim nyansa. Se bi brother sa epo na amabo ne ye hu enye sa na ye be ye. Na mu kra mu ni ye tirim. Asante mu nya babunu bi ya tirim ma se ye nim die ni ye nyansa ani. Na kiki Sarmodua du ana mo do nsa keka no. Afi no aka sa ha anka Sarmodua onye save. Oh ai high court mo boa. Eni je wa sha se ejuru gogo lie. Eye kana sisi bi agenda bi propaganda bi akika se hunu tudwa no anfo 442 information ala mo bo no but abe 4321 one top pa na mo bo ti one top no ye hwan no ye bu ni nam se mu ba against Rukama said the red card it's about 9 against 11 10 against 11 9 against 11 na obo what the red card back player back so player manya replacement what I say it is Sarmodua ni team na yen kan kire mo ade ne nya wodi on kan wa won kan ho tole samba jafra na kofi sunu wo faase na kofi sunu adese asini mu no wonum na ye omdia Sarmodua wo ye watchman kwani watchman na fie wa mefa ni fie tiawa mo aye kana mudi ata satem de ate abre mo tata o mukro mo matimi ankuye matimi anye ye hwe yenim de ye ka matimi anye ye hwe enye alibi atam na enso mi problem bia ye pese ka che Sarmodua ne sa mon ka che so kodi ni watchman no watchman o security oye bambofo nko boban no nya se obi ase ko boban no akodi ye de ma ase fa boban no ono na ade ba be gina yeso ne fi akokọ yewe ye Sarmodua e fi akokọ yewe wa wi bisi nyina bisi asa adwe na musuo nyina atwe so be san we oho Sarmodua ade onye obi amani ntuni fada ma watara mu wo ba himfi ane chacha se tie ni se bagayam me ba isira mu ndi omo na ato aso kra be kom ne sani pa we ko nya da aja akotufo onu mu ni chacha wo we no wo sira atufo awon mom wa wo nyina sa kwa ya mamlenge we nyimdia be no wa ko school na gu kwa ana mka jo mo se mu amuni ma kenka mponi dua amunu mponi na dua wuye Sarmodua dua amunu mponi na dua wuye mu amosi ma bini muni ma de mponi ne mu mra ne de anya adwuma Ghana police service me bom abaso obusa me ya so ya me di wie Komfo yawo azan Komfo won te say ni do abakore ade Komfo sika me pa cho voice ni sika no de akore na sanya Komfo yawo ka me ni se obi ti Germany ni UK any USA ye timi tete na akom abra wo Komfo na wo tete obi akom no te Ghana ha musi ye sama ka jo se menya no hwada ade but information ni ba voice ni sika no 2 billion e chere no nipa ne baje ni sika Komfo ya fa ko wo ma wo buo mu nyina no ma sha se frefre ye no ni esi ye nka ho asem be ro me hu se bi kokra man fere so beta ho ne so a o so fere so de asawa be fa so o fere so de asawa beta so Komfo ya we cash money me ba to yin bia bokro de ana ekom na de o no bia so wo ya wo yira kom o yiri na wo ye na kom no ya fana nto Oduom ye hu ya sa wo yira wo wonyem no wa wo na ekobo na tenase eja petesia kom de mu kom bi de tell for many abri nyina ne se enye sika ne ye padi
ana yempe obi asika mo obi amfani sika menya se nya ngine nja asem ne ka yenya ka ya pese mu hu nkate boni abe fra nkate pa esei ye nananom som kate boni na abe fra nkate pa no ye pese yi o mu firim waja se Komfo ya me pa cho anya bi asika no de be koda bei na yire so da be na de beto adurom wo so la na uti nti ta fide so wudi nkrofo atem wo so kra ya wo yesi ye wakome hu yan se wanyem awo na wo bi di ne baba say ye na komo ana oni dia kesi na katim na mami tu minu anochefo anache tu ti wo free no se de subani bi no odi nam dia kwa anache Komfo ti wo ti ho enti se ngwase ne bi be kan samu yawe se mi muntimi me samu yawe se mi muntimi me enti yamu be fa bia me ever ready se me twem spiritually I'm strong, physically I'm tight. Me fit like fiddle. Odi bra na ba beto ye so wadwin mu so obedi nkwasem ya wo mo di nkwasem kra chen wo first na ne emu nyedu a se emu ayedu o nti information ye saka na se dia wo ya na oye se wo beta ne synchro images ana ade adidi akrache ye be information ni na gwa bonta me nipa hu wada pa ye ne ni na be ba bonten na me ka jo Komfo ya me pa cho dreadlocks no bra me do be ko uso ya for cashman who was kaso di kapre Komfo na wo twa mo abe Komfo na de abe bom tim se kraman na so mo abrotefo ni binu mu ho ma ye fa nyam woti amanone oso ba kom na mbacho akom ne kom amanone se bia wo ya Komfo wa na akodi holidays video ya fine na woti Ghana ha wotu akotra amanone ho na wodi unkui kwase broni wono wa daje so be ya bisa no atam abosum ni nyina asem da akotra so obi nya makom na mpacho do no kwe obedo bi na be jale be yi sabre na abosum ba be sra ne sabre nso na onam adwuma mu ti Komfo bon mati se bi wan ko school na broni twoma hu se broni na ekoi Germany broni ye broni China broni nya broni ti e de Komfo ya we China broni mabu mu be ti no mabu won ma ma menom ne agbosuafo am wa menone aya mu nyai kwani agro no na mu nya kwasa party no na mu kotra broche na mu nya sika anya bibia na abroche na atena usika na wanya no ebetimi asolve wo so be kuma brefie wo betubu so aye tusia fa so anso na akomne nkan wa ebe be soa na mu nya asamote na Komfo twa mabe no aba mama we aka chanse wo ye wakom ti amanani wo ye wakom na de bia sori a na watwa atum what's union MoneyGram anya MoneyGram so a na tap send ne ehon kika ho ene am so mu adwuma ye o mu adwuma ye papa eti Komfo ya o wanya hwani a ana so nya atita ye nya hwani uja hwani so beja atita tiaba twa butuo clockwise and anti-clockwise ti Komfo ya tu wofo Debra ho ase no man no enya wo dia wo nka ho the time ka so nka ho no say enema wo ye nyina de pefe say para kura wo ni bi para I'm telling you para kura wo ni bi para kura wo ni bi nti so ya ade a ye de emu da ho ni enka bi ma me hu se wo jai sa ne ma no na complaints na jai ba me ba begina aka bi ama ote me ba begina na maka bi ama me mo nya sanse hunu na sole ankrofo videos ana wo fa bugbo ankrofo account mu akonfo bi wo kura mpokura make say kura no atro de atro wonim otro abede kura gu o mana ti se mi aminu owusu adade konfo mi aminu yi ono akenka wonim kan ono akasa kura gina na internet ne se oka enkola ne hwe ma no minu owusu adade konfo atro kura wonim tro onim tro memom uba na re uba ka twi ni dia obetimi no akasa kama
osuso Ewurade ma kira me nua ya asemu etime sraw wo de nyame ya wado mutimi tro timi kenkan ya jaso di twankrofo abe why na Komfo so amuni ma twere nso so mo fa nipa mo maye mo social media ho adwuma ma mo se adwuma ni nyina akogu abe futita video ni so esan so obi kura won ma wa me no ne won tie won ka ende no kre mutimi ba na mo ya ne kwampa so emen koye de oso ya ne yira akom yehu yansa ne yira anyima wo ane yakobo na tenase apetesi akom boy abisa ma fancy Amankwaa me say papa we nya de oye de bia me boneti information me say me leak one by one me release one by one aja say me kan ye ma hye no onya hu hwe de nema chire ba kra do so chen de makan na so so be senkrofoni a yes ye ode enso ye de be gina akoso am Agyei pobo why Agyei pobo so ban boot ne de boot ahia boot for boot yan kikansi ani me say me ye du me o de tag me am infiu me ma me hwe me mo ma reply o me hwe me reply o because information ma bo anu awie enti wo ho ara ma yi atum ne mo ka so Agyei na o de musika akoma o mo na voice ni so de akode a contract na Agyei no o be fia ba why o be fia ba obia ayakwa ifie kente na accessories na du kwima na do team a o se bra be ma UGC DVL opposite wa abrowa sabre wotiwa woje customers ahodo ni nyina obi amra mo maje asipim afade ahodo ni nyina amra majibi na bibia etimi enye kama ohia bi se de ma no wa me no ni so me so fra me o fra me a me am de obekọ na ma akasa de ohia bi aya rap ne kama na ye de ama won ma ye delivery no mo de abro kama afa liko rental services bema UGC DVL kwan na so liko si ayi na abafia me so ya hyehyɛ ne yoma no na yenya kasafo kama enfama na bibia etimi enye kama na busua ankasa ya ba center yare na dokuru wache wakwa enkwa me so atosu fe yase Pentecost junction na wokọ na wakwa akosa yare no na bibia etimi aye kama afa Sly electrical say nei efie no offices no bibia opese nyinam kani awurawura bia Sly electrical 0245158733 na mama ni na kama efa Imam abusia enei social agency sibra na ayi abedinto ayefro parties ahodo programs ahodo no ema ushers kama omudi omhuni na bibia etimi enye kama mama fa belated birthday efa koma Otumfuo Apredehene bafo twafo oseyaw akra mema hawda pa hawda ni ye ni ye minu nyina ye boso me ba konti si egumu ni ye dia na bibia etin kama nananom ma me tia mo na me na mo ase se munya adaje ne bre na mo de hwe me mu simrepam e be sa so hia ne koma ka che nyina me de aba be so me de ko free aba Panin TV so abazi ti subscribe Mpaninsem TV no na subscribe aba Panin TV na bibia etin kama me do simrepam e be sa so hia ni ato akoma ka nyina so makra Mpaninsem TV